Lebitso la ka ke Tahlao Galejwe, ke tswa Nasareta motseng wa Galejwe fela ke dula Loathama. Hore ke qetelle ke na le founu ena e ke nang le yona, ke la fumana SMS ho tswa ho Vodacom e mpolellang hore nka fumana founu ka mokitlane. Ka mora hore ke fumane SMS eo, nna ka be ke letsetsa call center Vodacom, ya ba ke hlakisetswa hore ho tswa ka rona ke batla founu ya mofuta ofeng, ka be ke bontsha hore ke batla founu ya setjhotjha, ka be ke jwetswa fela hore ke tla le ID ya ka ya naha le tjhelete ka ka 431. Ke la fihlela ke qeta hore ke patala ka kgwedi tse tharo hobane ke la bona hore e batla e le cheap ebile ke tlo nka nako e kgutshwanyane ho lefa. Ke kgothaleditse batho ba ka bang babedi ka mora hore ke sebedise sehlahiswa sena. Re bua tjena ehlile ba na le difounu matsohong a bona. Ke kgothaletsa Basotho hore ba ye Vodacom ba lo la ba iphumanela mohala ka mokitlane, mme nakong e ba patalang ba etse hore ba lefe ka mpesa e le hore ba tle se nne ba senyehelwa ke nakong ya ha ba tlameha ho lefa. Re a leboha batho ba Vodacom, ntho tsena ke ntho tse monate.